Natai bukukchong omono karibo chini actually hodao ba organization bisini kereng jago program bagwi tamo sing buskango bahaya 8 tarik Mei 2024 dipor 11 jorabo joto bumarok joto siklarok especially je borok 12 pori ja taklai pori kharbo borok pass nai rok madumi pass nai rok nor participation khlaidi om hai hodani je hanya saya ro yakari keja kuju yaklibo kaslagi ni bangni ai sing norok je phainya mosunai rok fungni 10:30 lo reporting khlaidi aro ko khumulumi noi holo tripurani jotto jagani borok phaimano aro borni bagi phiokja abo bebangno फोरोंजाक दाय आरो नर निनि जे स्टुडेन्ट नि बागै जाय तमा केरियार नो बुइन बागै काहाम आबो बरक साइरनाय नर साइमाननाय आबो कारि बहायो नर नि जे थिरां तामु उनि मान तामु उनानि मुचुं आबो नबो खापां खलासा खालायनाय साइमाननाय सुनिमाननाय आबो कारि बहायो नों लेखा फरायनायनि बागै रां सोगोरै जाके बरनि रां फायनाय आंबो बरक सानाय आबो बुङा बुहा संरक बतेबो फायजान बेखेनो अरो मा मानजाकनाय आबो कारि बहायो नर बाहायके ओ जे स्कलारशिप रक माननाय अब्रनि गोबां मा लामा फुनुजाकनाय आबो कारि बहायो नरक जे परिमानि बिसिदि बोलामति परिके नर चाकरि लगलगि मान बा कोर्स पाइखिनो चाकरि मानि मान आ अपरचुनिटि रक नर रेनानि थाङि दङो जाके अ केरियार गाइडेन्स केरियार काउन्सिलिं अबाहाय no je sini expert dok thangai aro nor no saiman runai aboni bagi nor register khanya bagi nor adi no call khainai tabu no call khaji tabu no call khaimani bisingti nai nor a salat khana ni bagi nai nor seat nargi mano yaka seat ko nor ma tong ba jaga mangla call saudi 9366667804 unya angke tekha jaro khaji 799 3784-357 o number kerengmani bisingtino o sepsap nahari manai abubo bebangno free magna free of cost magna ni bisingti nor call khaijadi kaham lamano talerdi tabuno call khladi booking khladi at je intense aje engkota sap remania bo kisa komui thang ono course onja yabon bage a skills ro borok develop khaya heta tar mane abo ha je borok ko ya hamya ya systems abo haike tu kha abon bage tabu new education policy ro onek change khlai dong government ta abo ke outcome based education ni upore se washington accord ni abo outcome based education ta ge abo mane pori wi tamong kha abo se tabo main emphasis think no input nang kahama roimano kino output ta mangkhaba abo hai tabu naija khata input kaham mani pore output bom tui a corresponding output ta nang input roi a output je engko nang invest khlai mani abo return bom tui man abo hai yo tabu emphasis rajak ta ke tai kaisa sana nai mani ke skill based education abo onek important ge abo ang ani student rong no bosao je pori nai rong no bo je boro aro Karnataka ni borok ge borok homogeneous population tar mane borok kaisa language ni group ni borok mang sei borok abon bagai borok english bo kaham ge sana renja ang hai ni sawabon je english hadi thing no mane sana ni chesta khlai di sayang ke abo omong kha hai YouTube nayei boy pori siming yamo practice khanya nangai spoken ata ge written abo onek gotongo abon bagai soft skills jeta hnota abo engko khanya nang toiri khanya nang abo a line ota ning soft skill writing tai speaking o engko khanya nang bangla ke bangla english ke english abo mane just pana hindi ke hindi ba kok borok ke kok borok seinani tai kok sanani abno kahma ke sernani engko जों लामना नांगौ माने चेष्टा नांगौ आबो हायता इनके ताइ कैसा ताबुक साना नाय माने के किसा AI हनै आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आब नों संगाबले आब बागै मा सासिना किसा के ताबुक इको स्टैटिस्टिक्स अफ फनुमानि इवन IIT से अब 30% नि ऊपर इनको रक तामो साकिरि माया काम यो कसम IIT रगो न खरगपुर रगो इवन बॉम्बे रगो 65 rok se placement nang shipo tangi hini tabu ko AI artificial intelligence nai nang jau khana chat GPT nai open AI ni tai ni ko Google ke Gemini Pro tai kaisa ke Microsoft ni ke ko tam kamo co-pilot mani ke abo ni bagai tabu je basic programming ni je chakri ta job kamai tongbayo
abo automate khlai borok abo bai khen choli dong ge tai economy bo kisa problem dong abon bagai seng ang je mus mane je tabuk saimamen ta tabuk je o trend choli dong mani onujai ke koyekta course seng nai angko khlaimano choose khlaimano tangai tabuk global warming ni kaisa abo joton saiman ha da climate change ang mani bagai nini ingko food production samung ni utpadan komi dong ke wati kahama ke phaya ke nini abon bagai nai samung nengmul tau tangai komi dong nini a dal rok tabu komi man karon ke abo Ukraine by Russia judong phuni simel nai di dal rok dam tai kos komi lia thok ni dam rok isa komi mana aro ni bu phai onek sunflower oil ke tai nini samung rok motamoti aro ni phaita ke plus aro ni ain theke no u fertilizer sini sar ingko sini ingko bari rok mukhi ting rok Germany abo rok aro ni phayo ke abo bondor production komi abo hain khata ke abon bagai tabu je new age course ta even sakri join khlaibo angko nini o course angko tam kamo nini IT industry rogo join khlaibo tabu mid career jodi mid level o sogibo tabu borok tam khlaitong training nai tong sustainability wata hingga tabu given IIT sobo a sustainability course offer khlaikya hingga abo tamo hingga sustainability hingga besibab nini environment related ta abo business no affect khlaible hingga abon bagai ang tabuk sana naiman ingke engineering doctor ma ingke go environmental science rogo khlai di tangai nabo nang sustainability line o thangai mano ingke nini abo angko AI nia angko generative AI rok nai da ingke a course rok no khlai ni chasta khlai abo hai khlai na nangai ta tabuk tangai hindi tabuk basic programming level o ingke motamoti replace ngi thangka replacement ngai tong tabuk abon bagai ang sana naiman ingke tabuk omono je environmental related course sustainability related course agriculture forestry abron tabuk ngongai sarkaro sakiri mai phona at least international level ni NGO kotor NGO wo samung mana ya jaga wo tangai ni porimani ulo to samung mana khlaina nangnai ble hake to haino tongthogoi to kebo poria ha diba abaita abun tabuk se common ngi tongoni to medical doctor namu sumjago go pharun sitong tamo tams kamu je tabuk doctor ni bisingo medical ni bisingo nang thaigo saka je tabuk unko ni bisinti medical lo je homeopathy rok kano obata need ni bisinti nyo ngi thanga ke tabuk batha to just limited se abo seat abun yaglo hajar borok application khai nai borok ni bagi ni tai tam option tong je tabuk medical ba engineering no karibahi nang je thing sama to saka ibor medical pod mo su phana se ingli ani thaga Inge abon tai go sana eman ke tabu ang je saima ma mota ke private college rogo borong management seats tongo engko engineering at least ta o abon ke need nango to bo management seats by phanota engko ke engineering ni ke kunong ko nanja mana CET rog je tongman Karnataka ta aborok sara phana hawi mano inge ang kaisa example dong mani ani tabuk je experience ota bebak porikha government no kintu फोरोंगा ताऊ प्राइवेट तो ang je nuk mani private rogo ke borok tangai ni ছাত্রনি fees ba ke চলিমা হাইবলে institute hada college ro kubi kok san thang ke abon bagai borok mane bongno skill development ni bagai training ni ingko placement chakri ni bagai job placement ni bagai bongno kama ke training rezata ni aptitude and programming soft skills ke aro mane ang je nuk mani aro bon develop khlaimon ang agi one someone ta private college ingke chhatra hamira thangna nai kintu Karnataka thangai no nukha je aro government college kus kari sanang ke nini monipal nai nini satana dela bojaga ni ba bo a private college ni noble ningo ni no monipal ni ha IIT rogo mayangi ni aro hapkana heda ingke nini tam kamo nini tai aro Karnataka ni kok sana ke monipal 1955 tai kesa tong kabangman tong go tai kesa Sida Ganga Institute of Technology in Tumkura, Bangalore by Gonta. Get Bangalore over Nini RV College of Engineering in Tomo. About 1960s or 70, Amti Rokta Mane. Kenini ko NIE. Ketabo NIE Mysore National Institute of Engineering. Jazaga Narayana Murti Aron is a Porizak. Gibongi private enterprise agin simino educational sector agin simino Krakna. Engineering is a borok. Nini tai kesa to BMS College of Engineering. Abono Indian young
recently je Simon Hari as PhD khlaibai paise je abo se India ni jotoni kasam ngo private engineering college bo 1943 da 46 ni ani BMS college abo khana autonomous ta BTU ni ngo affiliated ta ngo government aided kintu private no ngo Karnataka ge private aron no khabar as a private institute or connect bar government engineering institute as a kuskuri Karnataka ota jabon bagai arabo sujug tomo bane hapnani bagai ta jodi nang NIT rogo habi malaya ke a bongni level abo NIT haino tangani bor a jaga sa IT capital ke ha diba ba onno company rokta financial companies ke abo bo kaisa lama do baksa number kabang manai entrance hoti gi ke abo ke komang hangke nang nini kheladura jodi ni kaham ke physical education ni botong le line ha diba nang ke school rogo bag jaga to nang physical education ning ko PD master to nang ha diba ke je ang phaimani a jaga ni alwas abo Karnataka ni nini university level rogo engineering rogo borok angko onek events rogo na borok first mano tanga hini bane aro management agini simino nini sports pora je kondai sports bo asno equal emphasis rajago asno gurutto rajata pora bo asuk porina nai abo bo khela bo mane angko thangna nai bebagya je kahamta ke borok abono participate khlai aro tai plus even sports only quota simin quota ya mane sports ni borok je sports ni line pori nai rok aro bong pora khe kisa kom mane borok beshi sporting activities mang pai ke bong ni ke fees ro onek kom rei porina nibo kintu rei porina na ke 400 জন পড়াম না 400 প্লাস রক ফ্রি এডুকেশন মাইন্ড দং আর এমনে 22000 স্টুডেন্ট বিজিং তা বিভিন্ন কোর্স কে 22000 স্টুডেন্ট আর রিসেন্টলি বই কো আপন দাব সাথে সাথে সালায় না মানে যে নুকমান তা বড় স্পোর্টস ডাইং স্টেশন নি দং মানে আর রিভাইভ বন মানে ইউনিভার্সিটি চিনা ফাউন্ডেশন তা বড় আরনি আলওয়াস এডুকেশন ফাউন্ডেশন বড় বেবাক যে বিনান্দ্র যে কলেজ তমনি ওনে এক লগে তাবো কি রিসেন্টলি ব ছাত্র ফায়া মানি না 8000 ফাইকা মানে স্পোর্টিং অ্যাক্টিভিটিস মানে অ্যানুয়াল স্পোর্টস দেওতা কে আবা কে স্পোর্টিং ও বচিনি বড়কে পরিমাং দংনা নাংনাই আঙাবন বাকি তাবো বেশিবা বাং বুইয়া সিংয়া যে নংবো সিং মার্কস মাংখা রক নাই আগি মানি ফাইগা তা মার্কস রক তো তাও আং পিএইচডি কোর্স ওয়ার্ক লাইব্রব 9 মানে around 9 mang 8.72 da buzani jabo number of mane 9 rok ta beshibag 9 mang 9 out of 10 kintu number simi mane tam khayaba skills so mane jur na na tabu rom diani level on ke PhD ni level on ke tam skills na na writing aro beshibag ge writing mane ngo paper sanya ni ta research khaya ni ang je research khaima no bahikyang wider audience no communicate khaina bahikyang kok sana gan to research paper ble ang din no mane sata abaida aro ta kaise kok sada ka scholar si blog ni bo bishoy tongo plus ke abno karibo romnadi tabuk gabang kok sil bor to kise bigrano rang puisa kebel ga bor bo por na mu to bo sano boi haino pia ba por nen bagi rang was nang inga kena confuse nang thango ya ke general fan por wi bor bo ko na bo za gota pia ba bor bagi nyai je scholarship mane nyai thanga ke to kalai setai sangu am hero ni ta muskop tong plus je course to khlai mane bising ti bini future ro kaisa ekdom confirm placement manai am hero ni bising ko bom haitla scholarship mai tong tao khlai ke na ro tabo ko Indian government notice ni botam 10000 tong la tam isan tam den hinai na abai manang ba tabuk naijak dia tawa level kri khang ke ambo mane tong scholarship taburam dani kokno nang bachelor degree jara sanu ani nogni borok nai jabon pore ang apro UGC scholarship mang khaim tega gate qualifying yang ngai lama tong mungsa ya mungsa angke hekeno pori ingke ola angke angko PhD oto scholarship rono nge tabu kisa trend hai danga kubi kok kasha ta mane je sana thang gangke tamjani PhD borok asak angko applicants ma yangi dang ni khnao ani ya NIT Surat kalabo ani supervisor samanta thangnai go season admission 23-24 ni July last no thangnai ni ta aro mane chhatra mas malaya bo mane PhD ni candidate ke tabo abo je statistics of one even IIT ro komi dong ke angke one song ya ta mung khana 10 বছর সেকাংসে highest peak phonari
10-12 বছর সেখান 11 রগ 2011 IIC Indian Institute of Science आंगाफ्रो मांखा समय नि 2010 नि से कप आंखे 11 मान जाकर वैसा के उनको आफ्रो से पिक एप्लीकेशन पर माने इंडियन इज द बेस्ट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तांगी कमी दंगा के रिसेंटली से को उनको पेपर नुगो ओरिसा उनको कैसा सेंट्रल गवर्नमेंट नि उनको इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च खाने लाइफ साइंस रिलेटेड था हर वो बड़ा कैंडिडेट को मानी दंगा ताऊ स्कॉलरशिप वो मोटा-मोटी बारी रखा बारी पन माना असक बेलाई बोया किंतु तो वो थिंक दंगा माने बारी रखा था किसा असक कबांग बोया तांगी खलायना क्या नि मते के बड़ा PhD वाहन 4-5 बছর खाने नांगले 4-5 years के अब बेलाई लॉक में हैंग थांगो फैमिली माने कमिटमेंट में बारी थांगो बड़ा रखा दिबा हाइंग गया नि मत आं जे साइमा मते के ताबो बड़ा रख साकी रगो माने थांबाय दा के ताबो स्टार्टअप रगो कबंमा नंबाय खावले नि लाइफ साइंस रिलेटेड इन द रिपोर्ट न अब इंडिया वन ऑफ द लीडिंग इनको माने कंट्री संगी दं हातांको देशंको नि स्टार्टअप्स आगे के को नि इजराइल तापन दंगो इजराइल USA ताई चाइना बो साउथ कोरिया आबरो माने कोनो निनो कंपनी जे स्टार्ट खालामबाय ता स्टार्टअप मानि जेता इनके अब हाय के ताबो को तामिसना स्टार्टअप सब इनको मी दंगा के या बाहायदा द गाय जरा सा थांनि दङ सारि खेनो तेखमा को सिने कथा सर ओ जराव नासिने के खरकसा इंजीनियर परि पाइजारो IBPS ओइ बेक रगो चाकरि मानि दंगर नबि दंखासो हेदबा चाकरि बियाल गाहनाय ना बम हायाव साइमिया गाय गोबां मा बरक अन्न कोर्स खायो जे कोर्स खायनि जे ऑब्जेक्ट आलादा इपिया यां चाकरि खायमा कयनि जागा खायफोर मा दंनाय खा ताव हिनदों जनरल जे सिनि कोर्स खायमानि बिसिंति बो बाक्सातो PhD बा इकर खायनाय MA खायनाय बा एसिस्टेंट प्रोफेसर बा जेमन यूनिवर्सिटी रगो सिनि कुनो प्रोफेसर करै इको इंग्लिश नि आबाहायराव सब्जेक्ट वाइज रक्ता आबाहाय रगो खले थांनानि बागैनाय चान्स सखि बरनि थानो कम दा ना आमहाय थाका के बसक जामानि बसक जायानि बुझतनो डॉक्टर इंजीनियर बा अन्यान्य मां खामजोगता नार्सिंग नि मेकानिकल नि दा गोबां मा कोर्स यांगो जे जनरल यूनिवर्सिटी वो तो फोरोंनाय चिनि एसटि कोटा दंले ना नि जतो सब्जेक्ट नो के आबाहाय रगो नबि दंता ताव सानाय नेगो बिसयति कारण बरन बिसिङाव चाकरिनि अभाब नि दंलायो किन्तु कोर्स सारि खेनिवो अभाय अहाय पर नबि दंता बो चाकरि के खाइ दंखा बेखो तावो अथो बयदिर परिबाय जा कौ हेसा नंबर 1 view kai ang koraksa porikha engineering line angka ani engineering line of government chakiri meya abo bakaisa ko government thiri ba chakiri kom kha abon bagena ang ta kathang thangna nango angka ang je jaga chakiri mano ar mathang number 1 teksa number 2 ke tam tong ang by force engineering porikha but I am not interested in engineering my heart my mind speak other side ang nung hai news media ang namutu lekin ama babu ana dagari roke engineering no because I am good in science I am good in maths kam ka abu ya certificate is something else ka ani inner heart ani je mind speak khamene ani muchu mani bar ana kigri signal abu bokase ka bagino last tong kai ani abu ang malia ayengo One decision ke je ani bakhaw bokhor go yasa go yasa gimana abono priority nani betul yes awas blind border number 2 angka tabu alkaline ba kabang ma ko tongo opportunity tabu ning saka college ro phrangnai ro are lakhs college tong sin boro kaisa college hak ko the process ko mai thang amsu college bang wai da to phan se maya Gatam ke sini society o kai sini society ba sini cerana ama babu soka engineer doctor ama mang salai why not in India National Defense Academy class 12 porikhan je mathematics physics chemistry khamkan je bo class 12 pass kan je army officer ni bagai bo thangmanu chikon tete why we go for medical 5 years why we go for college master degree Young class 12 passing se army
officers train way NDA Navy ning ting Air Force ning ting Land Army ning ting ara tha Mana ambo option dong ta. very great opportunity tam ka aboni importance dia sini baro focus mokaya amma babu Abo hero salai bagai diri tu mas salai mani ba. Like. Tai lama tamo tong abo ciri gajen dong no puru giri tai siapa. Engka abo pai kangkai tabo angte kaisa ani personal experience nugo engineering partner bagai medical partner baga ama babu songa class 12 pori puru se ukulu besan ukulu go tongo ba tuition pass hoida thepari ho plus buma bu bhabo achugui tongo berengui tongo thambui war jaga to amti haina ani chirai jesu general college bo economics nai porthing political science education just nai porthing any subject nai porthing bo normal college of porpura ama babu sing amsi ukulu duty riala sa medical engineering entrance habna bage buma bupa jemsik kosto khai amsik no khai kangka ani chirai tini IAS no khol bai khumu that I have one mission and vision bahai bufur jenung no abura angka sa target nai to and want to be on behalf of Sasa Academy until Masasenai being a principal, being a founder of Sasa Academy. Ani ama babu song class 12 science center am si important ma ang arts student college por ang sick duty na am sick borok thepana bono IS training bagai IPS training bagai TCS to yes TCS to tam ka am sick pressure ya amse amo babu sing duty ya abagino sin bororo a side on ka kalagi tang gate kaisa tongo onko chakri yes we have to grow with education ang education tin sam khai to we have to grow with education without education nothing is there education na kabang ma line phunugo ang proper education na kangkai sing sip chakri khane bagin ya chakri khayai bo self entrepreneur self business growth khairi mano being a NGO samung khai mano ang nijibo 22 bosor tini NGO khai yes ang nijibo chuba chuman ka jamung kisaman ka buine bo chari man ka angka chakri khakela ang 10 jana chari mangla khamu ba kharcha khone bihi besana chari man khamu but being an NGO being an educationist being a pioneer in education ang tini 10 jana role chari man ka angka umti haike no tabo angka no sini ama babu song line medical engineering side thang mana hai yang business side bo importance rekhangka tebo chanai Mana yang Tamo Lama ai Tamo Lama tam ke yang lama man ka ni khasi ko na ko gya yes obna bo jora ren nang lai cha yes ob to belai nang mani he da ba abo ni ni u ni da o tang khamo tao romdi abo haino sagya to salai proge tauram niu swiggy zomato rokni da ha portam khlaiba buya samung ni delivery khainen bagi se company khola kana ri startup ja abun tabu ang sa musumani nanga je tabu saman ta principal sir samani je chino society ge tini entrepreneurship emphasis khlailia mana business skill of no sakri mang khai tangai jeng employee na musung khaba jeng employer reng na ni abo se sereng lia ha employer reng khangke se neng tabu samahai omok tabu je khlai je asar tabu samani asam khlai ba tabu 10 jana na sari mang kha sakri khlai kele bo 2 jana na sari mang khamo abo gubi komno ge entrepreneurship mana tabu nani chino triprang jendung mani Romdi tabu work business, work bahani tabu dam besar, orang, apa abo belai kebang belai ang arong ko se tabu ka swine flu ngi se tabu 340 ngi dong aji engkomang se 240 mang se, abu kami tangan taisa, kini tabu asal ngai tabu besar opportunity ba, hingga nai nang je thik no ni engko ICR thek ba engko rok tom na training rok tong ang keri himani kok ya, kini tai bo scientific approach abo tongo kini engko khetaisa scientifically abo simi orani simi naya jeng on bires ni wasrengai baksa abo hake mane abo no a idea no to bi oraseng engko da khlaimana chini condition ni engko wata abo hake nang work business khage nang bo haino business tai ko nang dong mana na hadiba millionaire multimillionaire nang dong laina hake abo hake na tabu romdi momo rok se nang India ni Shark Tank India nai program tongle abo nai abo onek motivating kharo bo momo ni se nang investment mani to mon ke nai di hingga
sin ke tamo wahan mo shreng no bos na ba ke jate taisa shelf life taisa doi nos tong ya ke pengya te ke da taisa ngo khlaiman no ha diba aba khlaiman blessing bo once mane samung ni business of hawi mano pori mung ni business of hawi mano taba was onek exciting mane time tong jeng career ni lama wa chin tripura jenung mani tuition ro abro mana kahama business no ble ye tangai jenga sarkar na chakri haino rang ko beton koman fan jenga boni uklo khasingna musung ba ke bane aro simi khaba thaya wei te kun lama tongo yes khaba tongo tongo ko bono test he's the testimony hadiba aro anugui impression khan 8 বছর নি বড় মালাই পাকিস্তান গা মার মালাই কে মালাই নে ওলা সমুই মানে কোইন মালাই খেতা আপন হাইন কিসা বেরা রক নর মাংসি তাকে বিল্ডিং সে দিশা গানা নি তামনে শপিং কমপ্লেক্স রক তাও কে বাইকে গো তরক খেনতা চিন বড় রক বিজনেস ও হাবদানাম আং তাবাবো নানি সরাইনা তাবো গসে 6 বছর সামথিং সে বড় আং সাইনা ইউ মাস্ট বি আ বিজনেস উম্যান লেটার nei sai dong Angani logi sangno so I will never teach my child that or children that they should be IS officer, they should be this that anghai ni sata mane boje musung mani na plus guidance bo khlai na ngai je awa hai time phaya na je tough time phaya na ke aboni prepare khlai ni bagai mane omono ko entrepreneurship kaisa lamata business sir sin पाठ्य बखाव फाइसो पाइका काइसा काहामा मेसेज न लिखायो गनि थाइ नांगो दो ओ जरावो नों न प्राइनो सालाइका जे चाकरी केबो हामजागो केबो बिजनेस हाब खाया हाब के चाओ आबहे गमा कक्सो फियाबा कक तो जों साइ मानो दो आबो सामुं खनि आपते कतर ना फियाबा ओ जरावो जरा बाय बाक्सा जेबो नथै सका ग्लोबल वार्मिं नि कक्साका जरा बाय बाक्सा जों तंनानै थाका के उ बुइ कुचुक देसो bahagi to kha kotor develop beso tamung to kha tomung tong musung ang musung ri tong tabo ke borok chesta khlayo saksak na aba hakin da ri thang man no an poke to busu to ngaba sebia na ke khogi pa nong sinai e juwa thami pa nong sinai boyo bothari khogi pa nong sinai amun si competition nai ngai to sibo nai nei kan ke drugs of sung chalayo hni hinlayo ab to khorok ke ranga jina bagi ni abo hamya khlai age khlai to ge bin ke bao je jora ba to na bagi na nei jodi rom na khan ka ke abo katine nang nai income bong na nang nai bo lama tei thangnai lokoro education to thik no education to thik no khai nai tamo oba hai kesep jorao je competition no han man jine keble o jorao sikla ro tam ko bong nai borok jeti ke drugs saya wei borni o janna munda ma hai ro thnya wei raja samung saya sikla taya wei kaham samung ni bising tei kaham ajimu kaham pori thangmu jora bai batai tong ni bagi nai abo damo khubui ko sandang ke angje khanaman mote ta angko nini Nagaland bo kaisau Mokupchung district nai arani je aurok borok se puila angko education manai enlighten angai Naga tribe ni bisingota ke borok onek advance ka kya bo hai ang khanaman ta je ani logi songni bo Naga blai ke arani aphanta Manipur ni ke bo arat bini bai thangi nogui saman jabo onno hawa haima tongfu aro thangma seng ko ta ma Mokupchung ta ni Mokupchung Nagaland ke no aro hainik bokhanao je drug sa bo ba ga na ge belai advancement nangmani bagi betau Mizoram bahin bulang aijolo thangmani bahin ni khnao tabu ya ta 8 bosor second thangmani aro bahino buma bhasa ki khaya ge busa drug sa kha ge abo ni abo ang je wan suman ta abo haike da abo haike phaike aw jaga bo chin tripura agi drug sa one ang khas khanaya abo haike ang dendrite drug simi naw bahainawi amti rok khani khanao ge oloi tabas ta sa atom sang wana ja khamo train phaida haikya ni ro wan sugi nai ta wa shisho agi to krible mane abayang ni ang hain wan sugi ro nai ta abayang tikhe da u barma ni tikhe angko triangle tong la golden triangle hum ta ba angko ayang Thailand Burma Laos amti ara tong na ya ayang ni khe phai theke da ro sok pai kya hai rok ni wan sugi nai ta agi kring ke ta bom ti ba ba ha di ba nge ta bo mono angko nglai ke ang je 사이마면 앙아스 뭐라도 사이미야 다음 소리 좀 해야 되바 근데 ang 사나나이만 게 하이시 무마부 하러 가보는 에 칼라이 밀리 우이 뭐라 가보는 람나노 후이 떠니래 능타이 살이야 진이 소사이티 워케 소셜 스티그마 라지작 마니
Bagwi Tamo wan suna Bagwi Tamo wan suna nang ulah leri engko thainyani jarao da wan sugai engko na bapro sawai kabai da hamri mano na abon bagai no jodi jeng amo initiative bunga buharok initiative lamnawi jodi mili oi omono bathagrana ni engko khlagyang kya hanmo theke tam bathagri mai ang na ba heda chini ama songrok tam rom dita buri engko rok mili oi engko ya kaisa ekloge phai abono bathagrana ni bagai lamnai mano Cina-Rake belai social engko kerja tabuk pagi ni hai ini sayung mang tong na naik tabuk dia bui engka ani bongi tong engka man sakit sai thui na thang teng apa ini ni apa hai ta dia awan ang sana musuman ke borok hai apa mua bu family woi borok omono bathak rena ni tam khlaina meeting ro khlai agi rogo para rogo engko nya diba just pon ke bija ro nya diba apa hai ke nomo bo ekta mili woi tam khlaina ni hai da para phangrok ta tongnai blei ye phai miliwi omono batha bena nai blei omo tabuk ni kok ya jama ani buma ani busa lai thang angge bemano samja kha ba hai le ulo aboni ni busu ni ni ko busu roga phan effect ni mano ha diba nung ni ni surrounding ni borok sa hamege nung bai ke nung hamna no ha diba abo to effect nai blei odrak so manage je o danger or threat mani omo onek mane hamya blei omo ang Khainairokni Bagwi Tamo tam Khainairokni sana rok nai ke ani je profession bai to leader rok se ani mana ang wani level tam Khainairokni kinda ang to engineering profession ni borok se kyang tam Khainairokni ba ang wan sugi nai ta Bagwi ani logi song ke MSW khaja ang kyang bono Bagwi sungi nai tam agi nen tam Khainairokni boano sasab la ge counseling rok khlaio tam janin ko ni drug de-addiction center roga thangai ta gya ba roga thangai bo sa no a je drug sana ro bek besiba gnang nok ni borong mangsi boyang bo haini sata no gya bo hai boni sawana lang je kaisa muitu mamon tabo ni engko ba pro Assam University of Khaidong Silchara gya ro drug de-addiction center thangpro masa mizu tong para je bo sama sa haini sata engko nai je bo buma da bufano zoli jakhabo tangi ni kunu phano hiya pagi rangra khokpur ke kunu phan hiya pu buma da bufano bokhana to kidu afro khaina khogo srai ni gi khokda nge kunu sa hiya pu abon bagai tau zol jog nai di abo hamjak mani mane nung ni srai na hamjak khanke nung bono shikhar ya nung tongmanai buyau tongmanai nung a jara phrengan jara phrenge ke bola yaklai 한강에 능담 관여봐 앞으로 아무 바가이 당 사나요 제 난한게 무리 마 사디 사손 카디 하이자 사손 카이 난나이 아버 밀리 카이 난나이 마야케 능 녹니 가란 보랑나 파는 링니 응코너 링니 니 부타 부파ing 롱나 링이 담 카이 라이네 뭐 부자기 후이 떠네 인게 블레 라시 후이 담 관여봐서 어머 노스터 하게 라시 동한게 아버 비싱서 노스 동이 동 아버 올라케 성하인 하게너 dong songi thangan kamai thangan na ba kya dakhan kai sa ni tharibo nor khra sawi tong kha busuk na kha tor ba bo ja ko borok thangi ban a lamos nor tlang ye tiri kok lam salai bani pe ba je borok no nor tlang ni bai kok sai tongo a borok le keleng masa ke kelege ni drugs ra wo jo a thungo lenglayo bereng layo tiri kok layo tebo se kutni ka na sik layo kok sita salai ro tongai बाइके सनामनाय ओ समाजनि जे रोग बेमार बाइके काटिल नर फोटारो कासुत लाने बाइके दिमास लाइके क कहम आं सानमु जों ओ जे ताबु प्रॉब्लम को बरं दं समाजं दङ समाजनि रोग समाजनि बरं ठीक खायनाय समाजनि रोग समाजनि बरं ठीक खायनाय गा समाज साबो दङ समाज आं दङ माने आं आमा बाबु आरो दङ समाज साबो दं ताबुक जेमन गिर्जा क्लाब मन्दिर अंकाय समाज थाबो दं अंकाय स्कुल अंका जत्तो जागा न मा फोरोंबाय नाय
गिर्जान पार्टी रब खाइ दङ मन्दिर पार्टी रब खाइ दङ पाराने आमचाइनि बरक चौधरी बा मेम्बर रखमनि बरक मा खाइनाय देबो कामको जुर खाइमा खाना अंका आरा समाज आमा बाबु दङ पेरेन्टिङ ताबुक तामुखा बसा किसा तोर खांखेन ओ केजी 1 केजी 2 क्लास 1 क्लास 2 फुल सिमिं जे बुमा बुपा दङ लगरि दङ 4 5 6 7 8 9 का याकारे रुबय ट्युसन थाङो न बेंग बेराइ दङ त्यो ट्युसन थाङो मेला सब दङ अंका अब पेरेन्टिङ बुमा बुफा र बसाना गाइड खाइमेन अब न पेरेन्टिङ काम काय फोरोंमाने पामका गाइड अब किसा ग्याप हुँदा अब सिन समाज चलि दङ बुमा सहित वन साइड बुफा सहित अदर साइड बसा सहित तेगा साइड गाबो अरै पर गाजाको ग्याप उमा बाको बंगो पेरेन्टिङ इज भेरी वीक दैट आर्ट अफ पेरेन्टिङ वी शुड ऑल लर्न जत्ता आमा बाबु सँग किसा सिरना दङ सिरना लामा करिका सिरना लामा त युट्युब रो त किसा मिसा सिरंदे अब किन 1% डेभलपमेन्ट जत्ता न मार्न नो लर्निङ नो अर्निङ if you want to earn something benefit in with your children then please learn no learning no earning angka tabu school logo moral education our being a teacher ang nijibo khayo buibo khadi joton khaitong na tebo sing apone pressure marana tebo kaham ka emphasize marana that means social problem will be solved by the society people sinung siteng antarokam sinumes খাবারে তাতে বকুকচং অমনো কারিবো চিনি एक्चुअली হদাও বা অর্গানাইজেশন বিসিদি করং করং জাগো প্রোগ্রাম বগৈ তামো जों বসকাঙ্গ বাহায়া 8 তারিখ মে 2024 দীপর 11টা জরাবো যত বুমারক যত সিকলারক স্পেশালি যে বড় 12 পরিজা তাকলাই পরীক্ষারবো বড় পাস নাই রক মাদুমি পাস নাই রক নর পার্টিসিপেশন খাইদি অমহাই হদানি যে হাবিয়া সায়रो याकरै कचा कुचु याखलिबो कासलागिनि बागिनाय जों नर जे फाइनो बसुनाय रक फुंनि 10:30 रिपोर्टिं खाइदि आरो क खुमुलुनि नय हलो त्रिपुरानि जत्त जागानि बरफ फाइमानो अरो बरनि बागि फियकजा आबो बेबांनो फोरोंजागदाय आरो नर निनि जे स्टुडेन्ट नि बागि जाय तमा केरियार नो बुइन बागि काहाम आबो बरफ साइरनाय नर साइमाननाय आबो कारि बहायो नरनि जे थिरां तामु उमिमान तामु उनानि मुचुं आबो नबो खापां खलासा खालायनाय साइमाननाय सुमिमाननाय आबो कारि बहायो नों लेखा फरायनानै बागै रां सोगोरै जाके बरनि रां फायनाय आंबो बरक सानाय आबो बुङा बुफा संरक बतेबो फायजान बेखेनो अर मा मानजागनाय आबो कारि बाहायनो नर बाहायके ओ जे स्कलारशिप रक माननाय अब्रनि गोबां मा लामा फुनुजागनाय आबो कारि बाहायनो नरक जे परिमानि बिसिदि बोल आमति परिखे नर चाकरि लगलगि मान बा कोर्स पाइखिनो चाकरि मानि मान आ अपरचुनिटि रक नर रेनानि थाङि दङ जाके अ केरियार गाइडेन्स केरियार काउन्सिलिं अबाहाय नो जे सिनि एक्सपर्ट रक थाङै आरो नरनो साइमान होनाय आबोनि बागै नर रेजिस्टार खाइना बागै नर आदिनो बुकिं कल खाइनाय ताबुनो कल खाइदि ताबुनो कल खाइमानि बिसिंदैनाय नर आ सालक थांनानि बागैनाय नर सिट नारगै मानो याका सिट को नर मा तंगला बा जागा मांगला कल साबि 9366667804 उनि आंके टेका जाव खाइदि 799 3784-357 o number kerengmani bisingtino o sepsap nahari manai abubo bebangno free magna free of cost magna ni bisingti nor call khaijadi kaham lamano talerdi tabuno call khaidi booking khaidi also kok kesar mung kesarai dirini borom garang narwai songni je kok bitino bo kitcha puye sing paisi jora khnawoi je buji arono tolaw comment simani bisingtino o pandaro naimani khorab baine ninthum sing tini kok salaika alwas Institute of Engineering and Technology ni Professor Dr. Surajit Debbarma sir bai tai kok salaika Sasa Academy Khumulung ni Principal Bai Sukumar Debbarma bai sar songno belake hambai tai nyai torna hambai apa tini or khrobse jatona hambai kholomai kya Kholomka hambai